Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين والتابع التابعين وكلهم أولياء الله في السماء وفي الأرض وفي البحر وكلهم معززين جميع نهضة العلماء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, jamaah forum komunikasi anak sidrap yang disingkat FKAS. Alhamdulillah, syukuruki maraja lori Allah subhanahu wa ta'ala karena acara ini selain sebagai ajang silaturahmi juga untuk taklim. Dan tadi saya dengarkan ada sholawat ya di awal. Dua hal yang jangan ditinggalkan. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah sholawatan. Zikir itu bisa dengan Asmaul Husna. Makanya saya sampaikan bisa ditambah Bu. Nanti kasih Asmaul Husna. Iya, jadi kasih baca Asmaul Husna kemudian baca sholawat, insya Allah itu akan berkah. Nah sebab ia nangka organisasi atau lembaga-lembaga di masyarakat, nah tidak ada zikir di dalamnya itu akan bubar. Ia kocara mami bawang lama-lama itu akan bubar, pasti bubar itu. Nah sebab magai ia cara mai hanya mengisi akal. Sedangkan zikir itu mengisi kalbu. Nah, anrena ati itu sikiri. Ia ko pikirange pak disengang. Jadi tagabungkang iro dua iro. Jadi asikiriki supaya hatinya tenang, kemudian isi akalnya. Supaya pengetahuannya semakin bertambah dan keyakinannya semakin kuat. Makirus itu kan lah. Jadi insya Allah kedepannya mudah-mudahan kan setiap bulan mau acara tadi. Alhamdulillah. Jadi setiap bulan makanya tuh Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa juga undang datang ke rumah. Ada pertemuan bisa satu kali. Jadi insya Allah untuk kesempatan ini nasabah
yang mengundang saya di Togaga tema nalenga. Nggak ada maka dakoi bahas selamanya saya sudah berapa kali? 3 kali ya. Iya, sudah 3 kali karena dulu di jalan ke Lanrang, kemudian di jalan ke Pare, kemudian di sini. Oh ya, alhamdulillah. Maki, iya rokotoma bicara agama Bapak Ibu sekalian. Sitonganna iya ro idi megala da lalang asalamakang natarongangi pong Allah Ta'ala terkhusus alimalabina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling banyak. Makanya nasaba pole egan na letiang asalamakan natarongangi agamata, maka kita mesti ang kecil dia kapuy. Istilahnya ang kecil dia kapuy, mesti ang kecil dia amalkan mananungang. Iyan na to ampay maka dana bita, amala kaminan na puji pong Allah Ta'ala, yan narito amala mananungangi, wa inkalla walaupun sedikit. Jadi usahakan inang kecil di amalata, betungan na demetonang kanisalay, istiqamah ki. Nasabaya tiya sang istiqamah, marjirajing. Mapananungang itu marajing. Itu mapigaw itu tacicang ngesiulam magampang. Tapi ya riyun lewe maka da setiap hari itu agak berat. Nah, jadi usahakan ina istiqamah ki ang kecil di agi-agi mani. Ya ko puasa tonroy puasa, ya ko pasidak ka, ya ko sikiri, ya ko sampai sunnah, ya ko baca kora. Yang penting ang kecil di maka da demeto ng kata salawi. Namo maga repata, namo maga susay, namo maga kaadaang tetap tuli pigaw yer. Nasaba iya ko makaday tawe sikiri berarti amalan ipigaw ya wading papole pahala biasana berupa bacaan. Tapi iya ko makadani wirid berarti sikiri lay tentu kawatun na si bawa jumalana. Jadi yang penting ang kadalele, betungan na yang penting kadalele, yang penting kaparenta sikiri. Kayak kata baca misalnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. Itu termasuk zikir. Akadai nabita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ang kedua ada meringan na lepa kalillah. Ya naruna subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Meringan na lepa kalillah dua lepa adaro. Tapi mata na timbangan no kosurumondri na po Allah Ta'ala. Magi na matana, biasa gitu di makana. Maponcho miro magi na matana. Namakay kasikir malampe baca na magi na matana iya. Nasaba iya na nabaca malaika, sinin na malaika itu iya mana sikirin. Yan na to nakadate sikirnya para malaikat. Iya na nasabari nabaca malaika niyali papedali ko pong Allah Ta'ala. Yan na to ampay makada tau pandrita pa istilahnya tau pandrita pa hikmah ruma amal kang imateru. Maka dia ko nabaca itawe riwat tu subuh. Apakah sesudah sholat sunat subuh atau sesudah sholat subuh. Nabaca itawe akasiratu itu puradena kasiasi namate. Nah, itu untuk kemudahan rezeki. Tapi lino miero ia ko kesorimondri edega cauta betongan nama kali nabita magampan na lepaka lilla matana timbangan na naupoji pong Allah Ta'ala. Iya terutama na puji na po ang Allah Ta'ala ro. Nasaba sikir malaikatnya itu. Isya gaegan na malaika o kilala na lino yang mana to sikiri na. Makanya ko iya to tabaca mendapatkan pahala yang besar. Iya ro. Tapalamu ya ro to? Ya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Iya ro wat ditaamalkan setiap subuh. Maki apa deje tu na yamanan na tawe mulle tu da baca siratu ia ko sikiri makoro na letu tingkat atau pandite maka da ko de mulle siratu 70 nah ia ko de mulle 70 40 nah ia ko de mulle 40 30 nah ia ko de mulle 30 10 sidi ia ko de mulle 10 sidi 7 nah ia ko de mulle 7 3 nah iya kota lu dia mau pamule makun rutongan itu jadi sikiri ya. Jadi amalan yang
hendaknya kita istiqamahkan, dawamkan. Iya naro ko pura ki dia kota lupai wi maka dalawa lupai baca ona loro maniti ngerang. Ta baca nih pada saat kita ingat. Na sabab makin nabita iya ko na lupai wi te na amalam mananungan mo na tako kenro ken riwat tu ningera na baca pada na baca na riwat tu angkana na tetapkan watuna. Iya to siya tu kelebihan na lengi nabita. Jadi aja tak ada ulaba ni deh ni baca deh. Takut ngerangi langsung tak baca. Na catat ni malaika. Maka dapadamu ko na baca kotun. Tapi aja tak tungke man lupai. Itu yang penting aja maka dai marepaki de. Ya rosi kiri wat dingi baca tudang. Wat ditui baca liu, wat ditui baca joka-joka. Itu ya. Jadi baru berupa motu. Ko amalan zikir begitu bisa. Kemudian iro istilahnya zikir ya, maringan mana mi to? Maringan mana mi? Iya jo maponco-ponco Angka matau tu zikiri malampe-lampe, tapi napuji lada, napuji to, to pandrita na anjurkan kita untuk membaca, iya ko iya de to wita na mega. Rata-rata tau pandrita maka dan namoh katalumi baca. Apa iya awalna katalumi na baca na bitta. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat. Malampe-lampe ni jadi. Iya kotomelo mak bila timbangan maka da makatan kasikiri sapaka sinin na tau pandrita baik fikih ulama hadis maka da iya nasikiri palimatana timbangan. Jadi katalu minta baca na mo si polos so tay masikiri ko tanya tiro na baca mata nak mo pia tu ta baca. Katalu. Iya. Sikiri tau repay. Tungan na tapi katalu mero katalu mi. Yan na tu ampai wat dingi baca maka da nampur to masa paja mengeribi baca nya katalu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Iya. Cicapi upakoling. Ya rode eta apa lai, di mudah-mudahan eta apa lai. Jadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsi wa midada kalimati. Ya. Iya. Iya ko pahala bilang mak bila pahala ki ya. Nah sama itu sikiri madu berupa angka dampang pasusu dosa, angka papat tambah pahala, angka papat tenangati, kan dia pada bu. Aja tak kada ya nasikiri nata ya to na Pak Bura de si salah. Angka sikiri Pak Bura memato. Ibaca na rekong kalasan nata ya risuru mamalkangi. Angka to Pak sikiri ko to makunro takna. Silalo ne podana lupai wi. Ya kong kagaga de nule mapalai. Angka to sikiri nero. Angka to cuma memang je tu sitongan na aja ta masuk sama kana maji ya pataka lupa lada salah satu tu lumpuhkan otak na tenang katau pakan relubale iya ma yana pakan relubale tau pataka lupa tu na saba iya tu otak na balewe itu bisa melumpuhkan daya ingat iya angka artikel penelitian pura ubaca ternyata memang bahwa kepala ikan itu bisa melumpuhkan daya ingat. Padamu itu tahu magala lada mandre cuka. Nang tahu magala lada mandre cuka, numa cuka itu juga melumpuhkan daya ingat. Nah, wah. Itu. Iya. Iya. Jadi iro nu malunra nanti masalah cuma angka misalna otak na balewe itu yang bisa melumpuhkan daya ingat. Ya ko maka dan malunra mo den mereka agak santange ka malunra agak ko tania lunra na tapi kepala ikan itu yang mak garisi-garisi iro mabolo itu menurut penelitian bahwa itu bisa melumpuhkan daya ingat. Yang tu nak kada guru tata yang kadang kata pakan dulu balik patah kelupat tu. Jadi tapi ulama kita itu mengajarkan semua ada zikirnya. Jadi pada kong kata tu 5 selang, tu 5 tak
to lima berba arona kemudian dia tanah apa penak dina na itu kan rendah di meto na tenang monri boleh dia na tanah mandari masih yang basa taselang napa aga mono ko taselan ni yang kasih kiri na itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula iya tu si kiri nah iya ibaca dua tu gunana tania bawa papa tenang hati ya pak maka dia nabita siapa yang membaca zikir ini maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga itu kanjaknanya zikir layuwarrungang ihawa poluk kilalan na suruga lansu tamo ko atinna nasabari na tanna papinadinna itu jadi aku nggak tahu patah selenga cede-cede itu 5 sara nyawana dito ka inran na dito ka susana tapi magi na din na melot tanna papinadinna suru baca ya tapi iya kode na iya rota baca inna atay na surah Al-Kausar iya ko maka dewa pala irustas raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula dewa pala ina sabayana riasa ka sahada pamulang tapi iya ko iya tabaca dua memang pada memo hampir sama tapi cidi surah cidi sikiri iya ko tabaca inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar papatan nangat itu ya tuh tapi iya koraditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasula lai warungang hawa polo kilalan na suruga nasa nabita lansu tamu ko atina tau baca itu tapi itentu kak jumalana maka dia nabita 3 kali atau 7 kali baca di mani ya ko pitu itu lema la pitu ya ko talue mi talue kemudian angka mo pa ko hade saero maka dia nabita nigi bacay iya makatan ni wiliman na matu tama suruga iya ro makanjalan yan nanti ya empay biasa ro pak gurong ni jamaah maka data amal kang ya nasaba leti yang ngasalamakang dena mega tu janci maka da nabita ya makatan ni liman na tama suruga dena siaga tu yang dituntun langsung oleh Rasulullah masuk surga itu sampai ya aja tama selang maka poti ga ustaz cede-cede neraka cede-cede tamaranaka jalan masuk surga itu untuk kita itu luar biasa dena merejing idi mitu ko matuli makadaki macilaka tongang itu padahal nabita itu luar biasa patay na makuraga bahkan nabita na podangi po Allah Ta'ala ro. Po, tajamingi umatku. Itu permintaannya Rasulullah. Jamin umatku. Hambamu ya Allah. Jadi aga jaminan na po Allah Ta'ala. Katu jaminan na ko ini. Maka day podangi umatmu Muhammad. Okay. Podangi umatmu Muhammad. Iya ko nabaca mo iya pak dongang cicang si sakosoy. Natako mati ya tu so iya pak jamingi sa suruga. Itu luar biasanya nabita pangilawan nasaba puli naraka nabita joka-joka naliwa je sila namite pacalan na naraka yan na ro ampay milaw nabita makadalingi jaminan umakku yan na nakada po Allah Ta'ala podangi umakmu Muhammad ya ko nabaca mo ya cicang iya jamingi kosoy namate to so ya jamingi ya ko nabaca ko wani cicang namate to wani ya jamingi yan na to ampay ibaca ni sikir pagi dan petang to apa iya ko pagi aso iya ko patang nalewan ni kiro yan to ampai idi ibu-ibu PGG sikirita aja na iya mirobawa subhanallah 30 alhamdulillah 30 akbar 30 selesai ni aja tambah sikiri saliwan na yan na kega yaro sayyidul istighfar tapala yaro Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Malampe-lampe ero tapi ingka ko Google ya ko tabuka i Google napa takati sayyidul istighfar yang ketemu ba. Tapala ero bu sayyidul istighfar. Yan na ro jaminang cicam mo de to nakadakapi tu pay baca de cicam mi. Tabace ko supu raki masampaja subu cicang tabaca tu ko puraki masampaja mangaribi atau sudah sholat isya ka cicang insyaallah. Serah diri sepenuhnya kepada Allah.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kan puang Allah Ta'ala pancaji. Wa ana abduka iya atamu puang. Wala hadika wa hadika mastata atau uzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya na pak dongan nasa nabite nalinga po Allah Ta'ala maka nabita iya na pak dongan nalinga po Allah Ta'ala nalingi umatku nasabari belisi menangis teri sampai matanya bengkak. Boro matani belisi teri onro susana pa pinadina. Maka damagi nangka umma imonri yale jamina ngoku pong Allah Ta'ala langsung degaga umma nabi mak diolo pak bu yale jamina makuro tidak ada. Ya metoro nilau nabi makanya nabi itu diberi dua cahaya. Itu kelebihannya Rasulullah. Nah sebab kami memang ponco memang umuruk no mak na nabi to. Makanya tidi umma na nabi aja tamasara kon na pulo na taon na mate de panguli na memato nabi itu pak maka damitihan nabi likulli sayna hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Umur na umakku itu antara 60-70 tahun. Jadi ako nadati 60 na tahu tatajang ipangobina na bita. Jadi itu teh ko nakan nailasa na tako mati di umur 60-70 aja ta masusah, aja ta masara nyawa ta. Maka day nabita mulir. Panguli na meman na nabita ya. Na nabita mi melo ya curi. Iya ko ale na muli ki. Makanya ti ampai maka day ko mega tahu maka mati mendada Pak Ustaz siaga umur na 60 na dia tu na mati mendada ko 60 ni me ko sila lo na jaji na mati niya sa mati mendada na makatit tatuwa. Jadi dia na mati mendada. Jadi memang itu panggilan Rasulullah itu karena po memang nabi ta aja papade umat na nabi Isa aja papade umat na nabi Musa aja mau talenga po umur malampi untuk umat. Kenapa na sa baero nabi ta maka di pedemete mon ro tu pedemete musessa mete mega dosana. Kan makiro. Iya kung kapaboto pa na si Ratu tang umuro na namakatit taboto. Iya kung namipulo na tang umuro na ay palimatan re patapulo tao boto na chaw. Iya ko pito Ratu tang umuro na sisa butang umuro na padong Nabi Musa. Iya ko sisa butang umuro na taw na boto arwara tu na tao boto et tapati chala. Jadi namo makibua dosa nasa nabitay dito na metta. Iya ro panginlawan na nabita. Tapi maka de nabitay po nasaba maponco umuro na wilawi palapi-lapi nga de cena tapi jana aja dikir kanjana nabita milawi he magi ampai yeto ampai bu makana magi to masalawa lo ko nabita matu pelo podamana ngenu na magi na to perlu masalawa bikin ewat dingi makada sini na sikiri salawa na baca nilawi nabita yero umuro na umaku nasaba maponco ipuang de cenge palapi-lapi nga lipat gandakan kebaikannya. Iya miro dosana aja. Iya ko pigau icidi na muki. Pangilawan na ito gare. Tita ni gare. Makadain manja bil hasanati palahu asru amsalihah. Nigi pigau cidi deceng iwalay mancaji 10. Makiro. Tapi nareko pigau dosa cidi mita cata. Tegare. Ya nanti ampai Pak dia tu nang ko masusah ko maka dete angke rostas tas salai maka de sure toba sure baca astagfirullah sure pakanjaki ne ampe ne monrina magai aja tapa maka da neraka ne ko pura kepigau cidi deceng tapi gau dosa cidi na cidi mitu dosa te 10 deceta na saromo pito serae kama kiro kotomelo madeke nge saromo pi aserato na makadami nigi tau matana ide cena na jana tau salama ya ko matana ijana na de cena tau macilake tu ina tu nakana guru takali sidenre na mo siratu jamu ko siratu mo ici di dece mo salama toko ga makiro na pura ni jetu nilo na bita ya ko dece na kibua pagana ka nga 10 ya ko dosa ici dina nempura masampaja na makibua dosa magosip ga makiro na gosip na cidi je tu dosamu he na 10 mo pa tu decemu na sora mo pa tu serae yan na tu nakatapan re toba ko sija kan makiro jadi aja na cede ta makibono sa tamaranaka uy nang kamu pa tu bonus mo serae de mina coco ya capa makarawa nang kamu pasar roku de betongan na pamasena po Allah taala makoro. Ini yang penting saya wasiatkan ini. Dia aja latakna tu min rahmatillah. Aja tepat turan nu pole pamasay na pong Allah Ta'ala. Yan tu ampay kong kataw maki buah dosa na kada taw pandita toba ko. Ya ba mero?
Jadi itu ya apa dia nangka dia tu gampang ngi maka datisa neraka. Ia tu mijek nama gampang ya seteta merana ke makoko na sabab ia ro pacara maesesa. Iya siaro wita mega na gorang ro bid'ah si basunna. Iya makai kana pakai bid'ah. Na iya ro bid'ah tanya hukum. Tanya hukum. Iya sange hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, si bawah haram. Ya noriasa hukum. Iya kok bid'atannya hukum. Jadi kong kana jama tahu nak kada bid'ah pasti capak na neraka toh. Apa maka de kula muhda satu nabi da wakulu bid'atin dalal wakulu dalal tipinar. Ta coba ni gare parebalok ki hukum ewe. Maka da angka gage pigo aga hukumna. Makruh atau sunnah atau wajib atau haram kan makiro atau mubah. Itu kan magampang. Jadi hukum malah dasar 5 he. Jadi ia tiasa sunnah anu nasuroangan nabita. Itu sitongan aja maki ini dulu yang awal masalahnya saya kasih tahu. Ia ro parentai kak dua. Tapi sumberna parentai cidimi. Cidimi sitongan na. Puluh kumana mi puang Allah Ta'ala. Tapi magi nang kayasa sunnah ang kayasa wajib. Ia na angka onrotan rena kedudukan na nabita. Ia lengi pengakuan. Ia na tunang kayasa sunnah. Ia nabi-nabi madiolo. Dia tu gaga. Parenta pumami. Tapi ia nabita angka. Makanya tu haji wajib. Angka umrah sunnahnya. Puasa Ramalan wajib. Engka puasa Senin Kamis. Sunnah. Puasa Arafah, puasa Tasua, puasa Asura, sunnah. Jadi engka mana turunana? Sahada wajib, salawat sunnana. Sampaja perlu 5 waktu wajib, sampaja sunnah angka sunnana. Sakka wajib, pasida ke sunnana. Jadi engka mana turunana tu? Idi tomi umat na nabi tele ngakohe. Iya nabi mak diolo siru pami. Ia na parenta puang. Deka aga maka da parenta nabi.